Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mwese mudahwema gutega amatwi no guhanga amaso Igo Stamina TV. Reka mbaye ikaze muri ya makuru yacu n'ibiganiro ni Igo Stamina TV. Ikaze. U Rwanda rwasubijwe abasirikare barwo bari bashimuswe na FRDC ifatanyije na FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko abasirikare bacyo babiri bari barashimuswe n'ingabo za RDC zifatanyije n'umutwe wa FDLR bagaruwe mu gihugu nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na Angola nk'igihugu cyari umuhuza. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na RDF ku manywa yo kuri uyu wa gatandatu rigira riti nyuma y'ishimutwa ry'abasirikare babiri b'u Rwanda bafashwe bari ku burinzi ku mupaka w'u Rwanda na RDC wa 23 Gicurasi 2022 n'uruhare rwa diplomasi binyuze ku bakuru b'ibihugu ba Angola, RDC n'u Rwanda. RDF yishimiye gutangaza ko abo basirikare babiri bagarutse amahoro mu Rwanda. Rikomeza rivuga ko RDF yashimye imbaraga zashyizwe mu biganiro byaganishaga kwirekurwa ry'aba basirikare. Abo basirikare ni Kopro Nkundabagenzi Elise na Private Ntwari Gad bafashwe na FDLR bari ku burinzi ku mupaka w'imbibi n'ibihugu byombi. FRDC kandi yabashinje ko bari barenze imbibi bambutse bagiye gufasha M23 mu rugamba ihanganyemo n'icyo igisirikare, aho ngo bari mu birometero bigera kuri 20 uvuye ku butaka bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande kandi igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko ibyo atari ukuri, cyabihakaniye kure kivuga ko bafatiwe ku mupaka bacunze umutekano. Ubwo bashimutwaga kandi bafunzwe n'umutwe wa FDLR nyuma bimaze gusakara bafatwa n'igisirikare cya RDC. FRDC kijya kubafungira i Goma, bazi kuhavanwa kandi bajyanwa gufungirwa i Kinshasa, dore ko RDC yari yavuze ko itazabashyikiriza u Rwanda ubwayo ahubwo izabajyana muri Angola nk'umuhuza muri iki kibazo, akaba ariyo izabashyikiriza u Rwanda. Ngayo nguko rero urumva ko ari ibyishimo ku mpande zombi n'umutekano kubera ibiganiro byagiye bihaba. Ni Igo Stamina TV, ntujye kure, turacyakomeje.